Gluva i nagluva lica, njih oko 60, ističu da ne mogu pokrenuti programe socijalizacije svojih članova, koji uglavnom žive izolovani od društva. Nedostaju im sredstva za nabavku pomagala, povremene edukacije i znakovnog pisma, ali i prostorije za rad udruženja. Treba nam dosta financijskih sredstava da bi aktivno išlo udruženje. A koje su to vaše aktivnosti za koje vam nedostaje novca? Pa aktivnosti, znači imamo programe za kupovinu slušnih aparata, imamo znači i aktivnosti druženja, sticanje poznanstava u ovome udruženju. Znači, pošto mi vodimo brigu o takvim vrstama invalida, mi pokušavamo i da im stupimo u zapošljavanje. Nažalost, nemaju nikakva primanja ni od države, a da napomenem samo u federaciji, i vi znate isto, da imaju tuđu njegu i pomoć, to je u iznosu od 100 km, znači 109, tako nešto ide. Ali međutim ovdje nemaju nikakva primanja. Dosta su nezaposleni, dosta su živi tamo izvan grada, odvojeni od društva, pojedinci nemaju ni struje. Pomoć gluvim i nagluvim licima mogla bi stići iz opštine Teslić. Ondje kažu da su tek nedavno upoznati sa radom udruženja i da pomoć neće izostati. Mi sva udruženja, posebno ona koja pomažu osobama sa određenim defektom, a ovdje ovo udruženje upravo okuplja ljude koji imaju problem sa sluhom i kao i druga udruženja takve vrste i ovo ćemo u svakom slučaju pomoći u granicama svojih mogućnosti. Dodatni problem kod lica sa oštećenim sluhom predstavlja njihovo lično siromaštvo. Većina članova udruženja gluvih su bez ikakvih primanja. Veliki broj njih malo ili nikako poznaje znakovno pismo, pa ovo predstavlja još jedan otežavajući faktor.